Prošla je još jedna saborska godina. Dolazi Božić i kraj godine, vrijeme kada se barem simbolično analizira stanje. Vi vladajući cijelu godinu se hvalite statistikama, tablicama, postocima, no pitam vas jeste li dali mira i spokoja 1.200.000 naših građana koji žive na rubu siromaštva? Jeste li omogućili dostojanstvenu starost umirovljenicima, ljudima koji su gradili ovu državu, a danas biraju između grijanja i lijekova? Vi ste majstori obmane. Ljubav prema domovini pretvorili ste u ljubav prema džepu, vašem džepu i džepu onih koji su s vama povezani. U ime te iste ljubavi gulite sve što možete guliti. Najavljujete poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, registracije vozila i gulite do kože svaki radni dan svakog građanina naše Hrvatske. Inflacija je postala neizdrživa, a sada i naš prostor putem ovih Bačićevih zakona nudite kao valutu sumnjivim investitorima, građevinskim predatorima. Bez sluha za lokalne zajednice, bez poštovanja prema ljudima koji tamo žive. Lijeva opozicija s pravom napada Branku Bačića na nacionalnoj razini, ali u Zaboku upravo SDP-ov župan ide protiv građana i njihovog vlasništva. Hrvatski narode, dolazi Božić. Želim ga čestitati sa nadom, ali ne onom naivnom nadom, nego budnom nadom da ćeš otvoriti oči i prestati birati one koji rade protiv tvojih interesa. Da ćeš birati one koji rade... Hvala lijepo, kolega Grmoja.